لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Жерini başında nенче adam бар есе да Аллай bir adamның жүрегini теренинде бугунуп турган bir ашкы мураты барды. Ол мурат сөзсүз да har адамда бирер түрлүдү. 5, 6, 10 миллион адамның жыл сайына муратлары бирче болганын көрөбүз. Ол муратла кабыл болгонларында. Жыл сайын Аллахла сыйланган, Аллах сыйлы көрген Мекке ва Мединага миллионлап Аллай муратлары толгонла жыйыладыла. Хач кылыр мураттан, Кабага барыр умуттан ашкыга не болор билмейми. Жыл сайында биздин республикадан сыйлы жолго ненче адам чыгады, мактал болсун Аллахка. Алая ненче адам да термилип калады. Хач кылырга, Кабаны көрөргө. Мухаммад пайгамбарны Аллахтын саламаңа болсун, мешгитинде намаз кылырга термилгенден татлы, ол сезимден назик не болор? Сколько людей, наших стариков, умерли, которые просили Аллаху Таала, я Аллах, мені хажиним сен көрге, Кабаны көрге сен насып етті. Где нету их? Турции, Иордании, по 5 лет в очереди люди стоят. Алай? 60 жылға да вот Иорданияда после 60 лет. А у нас, алхамдулилlah, sabır da parlaytıyorlar. Köp жыланып тиленген тилекле толуп, ушуңан жүрекlerimiz nazik bolup, жолубузну бурганбыз сыйлы Кабага. Бул Аллахны үйүнө конакка барырган, Бейтуллахны көрүргө көпнү термилип, тансыклык баскан жүреклер да эзилип, тилейбиз ие бизге бир насып берди. Hacilikni kılırga bizge buyurdu. Allah'ım bir kadar et, Allah'ım bir madar et, Kabanı bizge körgüz, dileybiz Kabaga el. Amin de dilekle gelip, bir doldur muratlanı dep, üyüne konak bir et dep, dileybiz izleybiz sebep. Canımızını sügen kullarına denget, yüreklerini iman bula bir doldur dep, hacilikke tıyınçlık görgen kuluna, dileybiz bizni de angan ögerettir. Dilekler kabul bolup, hacilik dolu kılıp, günahlarda keçilip, kaytırga bir nasip ver, Kabaga tavaf edip,
Qara taşni bayetip, farzlany tolu etip, qaytırga bir nasip ber. Allah'ım keç bizni da sen keçücüsen. Allah'ım sakla bizni da saklauçusan. Gözümüz bula Kabanı körgen nasipni. Bizge da ber Allah'ım sen berücüsen. Allah'ım günahlanı keç keçücüsen. Allah'ım suaplanı berücüsen. Bu dünyada baş savlanı bir Allah. Bir madar et, bir kadar et, sen güçlüsen. Allah'ım bir kadar et, Allah'ım bir madar et. Kabanı bizge körgüz, diley biz Kabaga el. Amin de dilekle gelip, bir toltur muratlanı dep, üyüne konak bir et dep, diley biz izley biz sebep. Hacilik dolu kılıp, dilekle kabul bolup, günahlarda keçilip, qaytırga bir nasip ber. Kabaga tavaf etip, qara taşni bayetip, farzlany tolu kılıp, qaytırga bir nasip ber. İslam dinini 5 farzını biri haç kılmaklık. Haç kılmaklıkның borç bolганын аңлап, сыйлы Кабага термилгенле, борчтан чыгарга излегенден sonra da Мекке бла Мединаға барып, зияратлай етіп, ол кадар тамашалыкны көзлері бла көріп, ол эки мезгитте болган арю сейир хавабла солуп кайтырга тырмашадыла. Kökleni, жерлени, бизлени баарыбыздын да жараткан Аллахтын үйүнө конак болган улуу калай насып болурга болукту бу дүйнөдө. Haciliktің заманы жуuqlaşa başlasa, bir kere haç kılgalla жүреклери тебинип башлайдыла. Bir kere de бармагалла тараладыла, термиледиле. Барганны бармаганны да ол жерле кеслерине тартадыла. Барсан кеслерине бек илештиредиле, сүйдүредиле, кетип башласаңа сүйген адамыңнан өмүрлүккө айрылганча bir сейир халга киресе. Такыр боласа, жүрек жылайды. Kralda erkinlik verip, bizni respublikada din idarabızını da, din idarabızını hac bula umra bölümünü de küçleri bula hacilikke baru tınçtan tınç bula baradı bugün. 11-12 yılını uzağına bizni respublikadan Jaraşhan jıyılla hacilikke barıp turadıla. Bir yıl azırak bolsa da bir yıl köbürek toxtaba kalmaydıla. Çerkezk şaharını imama katçilanı Kazim Hacı da hacilikke eltü işleba küreşkerleni biridi. Respublikada birinci eltip başlaganda ofitsial halda ol boğandı. Bu cumhurşunu başlarga kalay esine kelgenini dep sorsak, bu cevapını alabız. Kazim Hacı kesi Mekke'de okugan közüde 90-cı yıllarda mundan baragan hacile bir közüyle cunçulağa düşüp kalganların, ne de haciliktin jorukların igi bacaralmay kalganların körüp, Allah aytsa, oku boş olsa, bu cumhurşunu başlarбыз degen muratı bolgandаны. Başlangan alay boğan edi. Men kesim Mekke'de okuğum. Mekke'de Mahadul Gali İğdadiya İmeti Vaddagat dep Allah'yatlı imamla bula dinge çakırgan adamlarını hazırlangan
баш институт барды. Анда окуган сагатымда келген эди. Бу эсме муну күрөшөргө келген алай болгон эди. Мундан барган хажы кылалы да, хажы кылып бошойлу. Sonra 3-cü gününde hacılıkta aşkam namazga deri çıkalmasan Minadan dağda bir keçe kalıp ikinci günde taş atıp çıkara gerek buladı. Sonra bir kavim hacılı o zatını aşkama deri turgan elle de. Sonra biz ol amda okuyan yaşçıkla endi aşkama kalıp ikinci günde kalıp taş atarga gereksiz. Ondan sonra çıkarıksız Minadan dep aytabız da. Sonra anı bilmeyin çığa turuyediler. Sonra o saatte esime kelgen edi. Allah buyursa Mekke'den boşap üyge jıyılgandan sonra bu zatla küreşirge edip. Andan beri birinci avtobusla jürüp başlagan edik. Avtobusla jürüp başlagandan da iş etip Saudi Arabiyadan Ceribla kelgen edik avtobusla. Jolunu körüp kalay kererge ne tere gerek boğanın ürenip sonra alay başlagan ek jürüp. 97 yıldan beri bu zatla küreşimi Allah Teala kes kabul etsin. Hacılık köp adamның halın da, halisin de, жашауга карамын да türlendiredi. Medine abla Mekkeni körüp kaytkalla bir türlü jumuşak, bir türlü takır köllü, nazik boladılar. Birle jaşıralsala da takır bolganların birle va betlerinde жазылып kaladı. Saudiyadan kaytkallanı betleri bir türlü jarıydı, nürleri vardı dep de ayta alakpız, hacı bolup kelgenlege. Karaçay Çerkes Respublikanın muftiyatını Umrabla hac bölümünün başçısı Tambilana Jatul Hacı da aytadı. Har jıl sayın hacılını har biri bada tatlı teng bolabız. Biri bizge kısqa juuqça bolup kalabız. Tap juuqdan da tatlı turabız deydi. Da barğançı hacılını tanımağlarımızda köp boladı. Birinci körgen adamla bolallar köre turup tanıganın, qazallaşkanın bolmay turgan boladı. Sonra arı barğandan sonra kerti juuq adam, kerti kısqa juuq adamınca alay bolup kalallar. Bir cemaat bolup kalat. Sonra hacılıkka barıp kelsen adamın üstünden bek toluq aparaytırga bolduktu. Anda gün sayın birge bolasa, qaydam kıyın bolsa da, tınç bolsa da, neң de birge bolad. Sonra adamın da kesi sınalgan etedi ol jolowçulukta. Jolowçulukta hacılı bar da, endi jolda çıgarnalı bula, uşakka da bolalla bulay, kalay kesin jürtürge, kalay tözüm salırga, sabırlık salırga, nek degende sabırlık kerek jolowçuluktu, sabırlık kerek boladı. Sonra ana ne çoytama hacılıktan qaytkandan sonra kısqa juuq teң adamlaça bolup kalabız. Ondan sonra tanıgan da tebiz, joklagan da tebiz, bir-birimizin jürgen de tebiz, tanışıklagan da tebiz. Sonra hacılığa körsöler tıksız da bir-birin seni körsöm hacılık esime düşet dep şarganı toktama alay inak kuçak etip alay nemetelle. Sonra men aytuşam hamanda biz bara öğrengen biz siz kalay bolsağız da biz bara öğrengen biz siz marca bizge bir tilek ettik siz uçkunup savsem yüreğiz kötürülüp başka türlü sizin halığız bizim de tilekte unutmağız başçılarını dey bizden de qarubuzga göre küreşebiz. Ala da tileybiz dep quvandıralla. Men har jıl sayında tilegim hacılegi oldu. Bizni unutmağız tilekte. Sizni başka türlü yüreğinizde halığız. Siz tanısıqlap kelesiz, siz tanısıq alıp körünüp durat betingizde tanısıqlap barğanağız, tırmaşıp barğanağız, talpıp barğanağız dey bizde. Ala ite biz sonra andan qaytkandan sonra aytkanımça juuq adamlaça bir da tatlı boladı ara. Adamını hacılıkka uçunduru beltken ol Allah'a süymeklik, Allah'a berikmeklik, hem de boysunmaklaktı. Allah bir termilip barıp, Kabanı
Эмда Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашаган жерлерни көзбө көрсө адам эсинен түгел чыгып калмаса да бек жүрөги көлтүрүлөдү. Аллахка мактаулары, шукурлары сансыз санаусуз болады. Хажылык борчумдан кутулама дегенден sonra да кимде Аллахны алына сүйелгенче болуп, халы аңга көрө да болады. Черкеш шахардан Дотталаны Аминат хажы 3 кере барганды Кебага. 90-жылланы алдында 3 жылны орун саклап, 4-жылга чыкканды жолга ол 1-чи хажылыгын кыларга. Ол жылладава орулла табылып да бармай едиле. Барганда сөзсүз көпке кыйын эди. Кыйын болса да Аминат хажыге ол жыл хаж кыларга Аллах буйрган эди. 3 кере барса да ол har жол сайын 1-чи кере кылганча болуп, жүрөгө энтте барырга учуңалбай турады. Жыл сайын барып турсаң да хажга адам ол жерлерден тоярмы дейди кеси да. 89-жылда, 90-жылда, 91-жылда жүрүп турдум, бизге орун чыкмайды. Арттан биздин управлениябыз айрылды. Айрылган жылында, 1-92 жылында ол 3 жылны Аллах кес көргенде калай жашоодо жашаганым. Кечемде, күнүмдө, түшүмдө Куранда жашайм. Хотя көргенде этмейм. Мени анама атасы, картанама атасы, атасынын карнашы, кесинин карнашы о замалда жаял баргалы. Ал мени хамам бабушкам айткан сөзү өскенимде. И только ол уже кесим алачыкка жеткенимде не түнүм түшүмдө куру андыйды. Алайла 92 жыл болады. Атаманам да коркалы. Не боласы, не каласы сабиле кичичкеле кояр мен жашауга көрө кояр мен кесегин деселе. Мен о күнгө күчтөн жете турамам. Аллах мени буйрган саны көрүкме деп аны була 1-чи жылыбызда Аллах Таала буйрду. Инанганда этмегеним. Кердик Аллах кет шагатты барып самолетка мингенде да кыйнамда бошамаганым. Барып түштүк, хавада бир түрлүү. Ол самолеттин трапы ачылганлай бир да түрлүү болгон экен. Мен бик түрлүү болгонум. Биз Саулайда 54 адам бар. Адам да аз эдик о саатта. Саулайда 6 шуру бар бизден Северный Кавказдан, бизден Ставропольский край, Карачаево-Черкесия отдельно бирикте. Барабыз анымда 1-чи күнүндө биз Меккеге түшкөн эки. 1-чи элтип гостиницада сотал, 2-чи күндө келебиз Кебага. Аллах Таала har адамга да, har мусулман жанына барына да Аллах Таала буйрсун ол күнү. Кебага келип, Кебанын катында 1-чи таваф этип, сирелген күнүмдө жүрөмө кеп калган эди. Алайда ол Шурула биргеме барган Шурула Зубайда хажы, Давда хажы, Аллах ол дүйнөлөрүн жаннетлетсин кеткен эле. Алла кычыралла, ауды деген кычыргаларына эскерип кесим олтуруп калдым. Алла бир Аллахтын алдына келип сирелдим дегенче жүрөгүм Алла бир өргө урган эди. Хаж кылмаклыкны борч болгонун аңлап, жүрөгүңү теренинде Кабага барга муратың болса, кесиң да билмей турганлай Аллах Таала буйруп да кояды. Аллах буйрсаба, калайдан калай амал чыкты, калай да жол чыкты сеңе аңламай калыкса. Учкекенде орта школунун устазы Шыдакланы Фатима да ма алай кеси билмей турганлай, аны теренде бугунуп турган толмазлыкча көрүнгөн мураты толганды. Ол алай кыска жолга чыгып кетерикме деген кой эсең, аны үстүнөн сагышта этмейди. Ма Алла бир кыйын көрүнөйди олаңа. Аллаха буйрганды. Сентябрда Шарфчыкалга түкөнгө бардым. Былайда исламский түкөнгө. Барама, былай акылымда жок эди. Карайм, прямо трансляцияда карайм, ой насыпла, ой анда бир пол жупта бир ишлер бир көрүрөт дегенден sonra кесими муратым жок эди. Я, да, не смела и мечтать, скажем так. Кирсем былай тушурула. Түкенде bir janda bir talay tuşuru, bir janda kiyinedile, bir janda kimlege karayla, Madina hacıga sorama. Kayır hasran ala bula deymi. Da
hacılıkka deydi. Közüm qaraydı. Ay, Ayan'ı göremem, Meryem Hacı'nı göremem. Meryem Hacı bizim şkolda родительница. Tuğdukçuğun kesimi okutxanı. Hallunu. Bulay, anga sorama, barğa boluqma meli keçetkenme mi? Desem, Cetul Hacı'nın telefonunu veredi. Ma kesin soru deydi. Şöleşem aytam, qaydan bulay keçetmegen esem desem, tamla keltiralık esen. Загранпаспортың бар ма? Бар. Қайдам бүтіп ашқан бере алмайсы да, хотя бы былай бір кесегін бере алыр чейсен. Хол, дейме, неме керекті дейді. Рекомендационное письмо керекті дейді. Sonra былай жон чуйма, ая Мариям Хачи телефон алады да айтады, менме аны рекомендационный письмосы мені группамнан дейді. Барам алайда он картқа түшіре керекті. Алайда түкенді бұлай на время жалықчы қысып барып союзға картқа түшіп келеме. Киіндірігіз мен десем, киіндірелі Аллахны бұйрығы бұла бір барық тұшыру. Бара алмай қалып, аны размерчіге бұлай сумкада тұрады. Менің келешетті қалады ол киіндірелі, киініп шығып қалама, баш ема айтама. Хажирке барама десем, бұлай sözsüz болып қалады бұлай. Жо айта алмайды. Анатасы бір жәндетлі болсын күшліктің тұтқан адам еді. Алай үйден шыққанды, мен насыбыма. Sonra тока не бүгін барға керек, ачуланма, не бүгін барға керек, не тамла барға керекті десем, бүгін дейті мүмкін оғанақ. Үйге барама, загранпаспортым алама, Жетул Хачиге звонить етем, мені долларым жоқты десем, ну ач қалда кел. Бұлайда қаража жашла ұштыруыла дейті. Ол анда кейінен заманда бұлай бір сағыш, бір заманға алай сағыш етем. Не анама сормағама, не баш еме, не қарнашыма, қайным бұлай алаға да бір жұғайтмаға алай барамы тұрамы деп келме келеді да, и дағы да, мен қалай бір кере bir kişiye de sorma kalay. Kalay bir cümüşünü tındırgama ulu cümüşlanı yaşadı. Sonra bir Allah'ın yolunu şu sağışma terkmi degen çete alıйтып кетерме. И уже зыбзга кайта, няма да айтама, канашларыма да айтама, директор бізға да айтама, былай хажирікке барама, 1-8 десем, да кім оқой дейді? Бар дейді, улы Аллахның бұйрығы бұла, малай шарфчы қалырға барып, полотня кетмеген еді. Bir 15-20 минуттың içinde. Bir Allah buyurup Akbar Hacı da Ma alay esinde bolmay turğalay bir күнгө tül 20 minutun içine quralıp barlığı belgili bolğandı anı. Fatima Hacıça alay jеңил quralğala köp bolurla ol Allah'ın buyruğudu. Allah'ın kesinin kuluna savgasıdı bol. Bu taşlanı Meryem Hacı da közünü cılamı kurup, yüreğin tansıqlıq basıp, hacılıkka birinci bargan haparını aytadı. Birinci kere ol 1997 yıl bargandı. Silikevağa en birinci kere 97 yıl barganmı. Ulu karnaşım Hazreti Ali Hacı'ya konakka barsam, spisaklarını caza turuyedi. Rukovodetel grubu bolup, avtobuslarla hacılık geldi. Sonra endalayda közüm qaradı. Sabili alqın sabi barıq Allah benge yol berik dep kölüme de kelmeydi aytırgan. Үйге келемеді, sonra keçe kimi qaydan, kimi şkoldan, kimi anlamından jıyılarla da sonra uşağa tek etsek, abadan jaşaqmat qaytamın. Hazreti Allah'a bardım, Hazreti Ali spisakla caza turuyedi. Bir talay adam da kelip kettili, deyime de xapar aytamın. Nasip bulla kebağa bar, Allah kebağa kural, Allah dedim dalay ettim. Alay tanıdı, Ahmet aytdı, barğa gözün qarayım can çıqım dedi. Git de dedim. Secdeye barıp bir başım alğınca Allah'tan tilep turama dedim. Sonra alay tanıdı, barıqsa can çıqım barıqsa Allah aytsa inşallah dedi. Biz de alay turallah. Pilal işten kele qaytıp qaladı. Sonra pilal qaytadı da, sonra o pilaldaydı. Mablarla söyleşe turuyuk. Ayağın kebağa barğa göz qaraydı deydi. Alaytsa pilal aytadı, da ne problemi vardı? Közün qarayım ki elin deydi da, qaraydı pilal deyim. Uyalğan detemin, aytğan detemin.
Uyalğana ne üçün getəmə? Qarnaşını üdəyilsin, pilal asıraydı, anın üçün uyalama, pilaldan. Sonra ondan kural sonra deydi. Közün qarayısa kural deydi pilal. Pilaları çıqqalaya qışırıpçılayma, kuvangandan qışırıpçılayma. Anı bula kuralıp başladım. Keçe bile günün içinde kuralğan ettim. Qarnaşım Murkavaya içeli biz 3 avtobusla yolga çıktık. Avtobuslarımız Azerbaycan'dan kelgen elde. Azerbaycan yaşlı elde. Sonra yolda da vaditelle. Biri Mahmut, biri Haydar. Yolda bara Mahmut Haydar'a aytıp vardı. Enta bizge de Allah bulay vazmurnaş vermeyeyim de. Kel biz de hacılık kılıp koyayak dese, Haydar aytat, oğay men hazır düğüme deydi. Sonra oğlu kaparını eşitip barabız yolda. Şükür elhamdülillah yolga çıkabız. 8 gününü barıp 9. gününde Mavlay'dan çıkıp Dağıstan'a kettik. Dağıstan'dan Azerbaycan'a çıktık. Andan Turkiyaga, andan İran'a, andan Suriyaga, andan Yordaniyaga, andan da Saudiyaga barıp keldik. Allah'a olsun maqtawla. Jerde tap düşken jerlerde mezgitlige toktap, namaz kılıp يقولوا وينها عذبت قلبي بالرحيل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات Köple kabağa bargalla, ne ustalada, ne söz geçemirlede, anda bolgan arıuluqmu, anda bolgan jarık nürünü, hurmetini, anda bolgan havanı, anda bolgan hurmetini, bereketini anlatırga söz tabalmaydılar, taballıqta tüldüler. Barıp düşkelli esin ol arıuluqqa ketip, közlerin de aralıp kaladı. Anıbla kalmay, anın eskerse kalayda turganını, ne cumuspa kelip turganını, jürek entda bir türlü bir halga kiredi. Peygamber aleyhisselam mezgitine kirebiz. Mezgitke bulay kirgelliğimi, asırık kuangandan cılarım da kelip ayaklarım cürmeye bile karap kalama tügüreyimi. Anar yuluğuna. Sonra Saprak Hacı aytadı. Meryem Hacı ne sağış etkenini aytayım dedi. Men de bultur birinci kelgenim, men de boğanım seyince dedi. Ne sağış etkenini aytayım dedi. Sonra közüne karağanımda. Ma bu ariyuluğunu barıp anda aytıp anlatsam, menden kapar saklağala. Qalay sözle bile aytıp anlatırma deyip sağış etese, alaya anlat, aytallık tüyse, anlatallıq tüyse. Bulayda bu nasıbını, bu hürmetini, bu ariyuluğunu prosta aytıp anlatallıq tüyse. Söz yoktu. Bunu anlatırga söz tabarıq tüyse prosta. Bulayının hürmetini nasıbını deydi. Olay aytkanca sonra alayda etti, sonra bir keçek eşleyip, bulay allıma qarasam, ayak tüyüme. Ayak tüyümde bir sabiçik. Sabiçikке qarasam, anaçığı sabiçikini, ayakçığın kesini baltırına baylağan etti. Anası süyelip namaz eti. Ol sabiçik de ayakçığını tartıp polzat etip keterdi qalas. No ayakçığını alalmaydı. No anaçığın kulluğunu etedi. Sonra anı köreme, anan arlaqqa qarasam, savsem gidecek. 2 ay boğan bir gideceğiz açıqına. Anda malay qarın toydurup anaçığı qatına salıp, anaçığı da qulluq etedi. Namaz qıladı. Ay Allah'ım, kurmanın olayım deyim de Allah'a köp şükürler eteme. Sonra ol mezgitin içinde talay yerlerde de namazla da qılabız. Allah'tan tilek de tileybiz. Açı ruğanı bergende Allah. Kuansa cılamıqını bergende köp de cılap, köp tilek de tileyip namazla da qılıp, sonra Peygamber Aleyhisselam'ın mezgitinden çıkıp, ondan sonra 2. gününde ziyaret qılıptılar bizden. Bir kere hacılıkka bargalla bilediler. Ol jolawçuluqni qalla bir bağalı bolğanın, ol jerlerin havası qalla bir tatlı bolğanın, Mekke va Medinada 2 mezgitni, Kabani da birinci körgen surat, sağla jaşawlarına este qallığında. Ol surat ömürde de adamın köz alından ketmeydi. Allah'ın diliginden bu saatte hacılıkka bargan qıyın tüldü. Kral boluşluq beredi, bizni kralga da tamamca terçe bir orunda berediler Arabiyanın krallığı.
Бу сагатта артык да бек хач кылганны республиканы дин идарасында куралган хач була умраны бөлүмү тынч эткенди. Хажылыкка куралуу ишле башланган күндөн башлап хажынын ахырына дери ишлерин профессионал халда бардырганлары себепле хажылы тынчылыкта, рахатлыкта баргандай этип, хажылыкта кылып ызларына сабасен кайтып келедилер. Куралуу ишле барган көзүдө хажылы бла жыйылуулада этип, хар атламны аңлатадылар, сорууларга жооп бередилер. Жолга хапчук жыярлай сумкала чачадылар, биздин республиканы жыйыны бирче кийимде болурча кийимле да бередилер. Har kim bu günden başlap uçunupdular, keter күннү болжалын ашыгып саклайдылар. Har күннү коесең сагатланы санапта турадылар. Жыйынга тамадалык эткенлерне бири Черкес шаарынын имамы Катчиланы Казим хажы жыйылганларны алгышлайды, була жолга куралганлары була. Джамаат, дай Аллах, чтобы мы достойно совершили хадж и вернулись без грехов. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, кто совершил хадж и сомневается, есть у меня остался грех или нет, тот выходит из ислама. Поэтому дай Аллах, чтобы мы туда поехали и вернулись без грехов. Харадан бирер түрлүдү. Жолоочулукта ва не түрлүү болумга да түшөргө боллукса, не түрлүү адамга да түртүлүүгө боллукса. Алла көзүлөдөн не кадар ары өтөргө керекти. Биринчи атламнан эсигизге алыгыз. Хажны жолунда биринчи жөңгөр сабырлык болорго керекти, дейди республикада хадж ва умраны бөлүмүнүн башчысы Тамбилана Жетул хажы. Вот с сегодняшнего дня, джама, вот с сегодняшнего дня у нас начинается хадж, можно сказать. В каком смысле? С сегодняшнего дня мы начинаем уже трудиться, выезжать, ждать. Вы уже видите, уже час ждали здесь перед началом собрания. Раздача сумок. Требуется терпение, тишина, дисциплина. И вот с этого момента считайте, что хадж наш начался. И мы должны до конца, до самого приезда из хаджа, вот в таком же духе и достойно провести этот хадж и сафар. У нас есть, джамаат, две задачи. Вот повнимательнее послушайте. У нас есть две задачи. Это сафар, то есть держать путь, да, путешествие. И есть у нас хадж. Если смотреть по отдельности, то вот эта поездка требует от нас сабра. Сабра, терпения. И это слово я буду вам постоянно повторять. И вы начнете это понимать до того, как начнется хадж. Почему я это постоянно повторяю? Почему Жетул заладил этим словом сабр, сабр? Потому что первое, что от нас требуется в этом путешествии, это сабр, терпение. И будем постоянно произносить аят Корана «Инна Аллаха ма'ас-сабирин». «Инна Аллаха ма'ас-сабирин». Сделать его наизусть. Это 2-3 слова. «Инна Аллаха ма'ас-сабирин». И что означает поистине Аллах с терпеливыми. И когда мы будем проявлять сабр, терпение, Аллах будет с нами. И в пути будет помогать, иншаллах. И в хадже, иншаллах. Керти да бир бөлөк жылмындан алга сагыштай эталык түледиңме бу халда тынчылыкта, рахатлыкта былай жолга чыгып, кыйналмай кайта турлук тула хажыле деп. Бүгүн жамаат сагайып, хажылыкка барыга тырмашкала, ол жолга чыгарга излегенлер көптүлө. Шымал Кавказдын дин идарасынын башчысы Бердилан Исмаил хажы да жыл сайын тилек этип кесини жамаатынан хажыленин жолго ашырады. Куралуу ишле барган көзүдө да бу жумушка жууаплы карап, хар кору да көз кулак болганлай, кырал жаныба соруула чыксала да, ол сорууланы да бажарганлай турады. Кто мог подумать, что несколько десятилетий тому назад, что придут такие дни, что будут снимать по телевизору, показывать, как мусульмане молятся, как отправляются в хадж. Мы даже не мечтали об этом. Но вот пришли такие дни. Дай Аллах, чтобы в будущем еще больше, еще лучше все это развивалось. Ведь ислам, он развивается с каждым днем увеличивается количество людей. Любой человек
который обладает здравым разумом, если он будет спрашивать, для чего он создан на земле, он обязательно придет ко Всевышнему Аллаху. А тот человек, которого это ничего не волнует, он все еще живет теми принципами, да, побольше денег, повкуснее покушать и поспать. Но тогда мы отличаться от животных не будем. Они тоже этого хотят. Покушать, поспать. Человек отличается тем, что Аллаху Та'ала дал ему разум. И вот этим разумом он исполняет волю Всевышнего. И сегодняшний день это то же самое. Это исполнение воли Всевышнего. Человеку, кто бы он ни был до этого, если он поймет, что существует Всевышний, и если он это скажет «Ашхаду Аллах иляха илля Аллах», и если он поймет, что пророк наш Мухаммад, его посланник, и это то же самое скажет «Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху», то этот человек становится мусульманином. И это ему уже надо будет делать намаз, отдавать закят, поститься, и потом уже, если есть силы и возможности, посетить дом Всевышнего Аллаха. Республиканын кадысы, Дружба элинин имамы Катчиланы Ибрахим Хажда хажылык байрамын ишлеге улуу кыйын үлүшүн салганланы берди. Ненче жылдын узагына ол да хажилени жыл сайын ашырады, алларына карайды. Ибрахим хажыны күчүгла хажилени ашырууда, аланы алларына карауда байрамча өтөдү. Аңлаганга ол байрамды. Жыл сайында кетселе келселе да хажиле алага аталып, курмалыкла кесиледиле. Ол курмалыклардан тилине тиймеген киши калмайды, хажиледен да, аланы ашыра келгенледен да. Хажга куралуу ишле башланганда Ибрахим хажда кесине жумушун башлайды. Аланы таплыкларыны сагышын эте көп лагымла курайды. Дружба элинин межгитинде жыйылып хажиле алайдан энчи куралган автобуслар аэропортко кетедиле. Ызына кайтсала да аэропортто автобуслар саклайдыла хажилени республикага алып келерче. Жолда полиция ашырады аланы. Дагы да ала кибик көп түрлүү таптылыкларны бажарады Ибрахим хажыда. Байда Катчиланы Ибрахим хажыны жамагатта миллетте болушлук кереклиги, оңсузга болушуу ишине бек оңлу бардырганы үчүн аңа улуу бүсүрүү да эте Аллахтан бүсүрүү да кайтсын деп да тилейбиз. Хажылык дегени ол муратты. Көплө ол муратына толуп каларына толу инанмасала да тилеклерин курутмайдыла. Аллах сен мени хаж кыларга бир буйур деп. Бирлева толу инанадыла ол мурат толуруна. Тилек эткенде тилегиң толу болуруна ишексиз болурга керекси деп да айтадыла дин куллоочулар. Аллах муратла толуп хажы болуп кайтканлар шукурла этедиле, Аллахка салган мактаулары курумайды. Эсимде калмая. Аллах бүгүндө тансыклайма, Аллах жылыйык немеди. Ол үйүнү көрген, Аллахтын үйүн көрген. Esinde kalmaya kalay bolluktu. Esimizde güçlü kalgandı. Allahu Teala kesi ahiratta da ol nimetini versin bizgensi. Bu dünyada vergenice. Kim nesinde var edi? Karaçay millet o cerlige de ketip Kazakistanlığa ketip o kıyılıklarını da körüp, açlık çalangıcılık da körüp Allahu Teala ma bu nasipini verirdi esimizde vermedi. Esimizde bulman iyiliklerini vergen Allah'a mingle bile şükür. Kökte yıldızlara kadar şükür, ayı günü gibi kadar şükür, kökten düşken kurumu kadar şükür Allah'a. Esimizde olmayan iyiliklerin nasibini verdi, Allah'ın üyün kördük. Kuvanç etip alay kelgenmiz. Hacilene harbarı da, Medinanı da Mekkanı da üstünden söyleşken közüde, közleri cılamuktan tolup, aytırga izlegen oyunların, sağışların aytırga ol jerleni tamaşalığın emde hacilik bargan zamanda adam kallay halga kirgenin aytıp anlatırga söz tabalmaydıla. Ne türlü Aryu şaharını da, kralını da Aryuluğun söz basuratılay allıksa. Alaya Mekke abla Medinanı üstünden söyleşken zamanda söz jetmeydi. Ol jerle bir adamını da tıngılı koymaydıla. Keslerin bek süydüredile, ızına tartkallay turadıla. Yürekne alayga baylamay amal joktu. Mekkanı da süye biz çırttandan da şek joktu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da Mekkanı bek süygendi. Mekkadan
amalsız bolup köçörge kerek bolganda, dinni koruularga, dinni jayarga köçörge kerek bolganda adam gaş öleşkençe, tavga sırelip Mekke'ye şöleşken etkin. Ey Mekke degen, men senden keterik tülem, seni koyarak tülem, seni akılların bolmasa, beni çıkarmasala degen. Allah bir bek süygen. Akılların da süygen. Mekke'nin kesin de süygen. Sonra sözcü, sıylılığı Allah'ın alında Mekke birinci orunda. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadislerine göre anızından ikinci Medine keledi. Anızından El-Quds Yerusalim'de El-Haram keledi. Sözcü Medine'ye barıp birinci biz Medine'ye barıpçamız köbüsüne. Sonra Medine'de 1-2 gün turup Mekke'ye ketsek, Mekke'de ol adam da köp, hacılık da başlanat, çabuğu, jortu bolat. Sonra o saatte sağınılçandılar, Medine'ni jarattı. Men de köbüsüne hacılı alaytallah. Men Medine'ni jarattım, Medine'nin havasını jarattım. Biz anlayık jaratkan. Sözcü anlayız, Peygamber aleyhissalatu vesselam alayda sıralıp durat. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kabrını katıbla ötüp salam bergen satta gözüne göğüs adamını halın yerin başında Allah'ını jaratan kullarında em sıylı, em aşka adam senden iki atlamda asralıp durat. Al zatın gözüne göğüsü adam alayga Allah'ın yüreğini baylamay koyarıp tüldü. Ol bir nemesi. İkincisi Medine'de şoştu harzatplay. Çabuğu katışığı yoktu. Hacılık Mekke'de kılınan sebepli Medine'de kuru ziyaratla bolallar. Sonra ablay şoşluk, tınçlık, hava da salkınıraktı Mekke'den. Sonra o yürekleri ol birinci kere bargallar bula alayga baylanıp kalat. Sonra bir köbüsü de koyarab olduktu. Men Medine'ni jarattım. Men de kaytırgım arı dep Mekke'de hacılıktan sonra men de argan da tebe olla. Ol Mekke bir dağışgıltta Mekke kaynap durad adamdan. Yürügen, bargan kelgen, hava da essi, hacılıktan sonra çabu örgen işke nemede Mekke bargan adamlar bilelle. Anı şu olur Medine'ye bek talpıyla. Medine'ye bek talpıyla. Birinci Medine'ye barıp düştük. Ol ayrılıkını körüp, anga Karaçayça kılaytırıp durana düşne kalırga prosta madar joktu. Kölüm örge boğanın aytallık da tülme. Hani barıp körgen adam anlarık da hani. Peki. İnangan detalımı yedim. Bizni sıylı Peygamberimiz Allah'ın salamına bolsun olaylangan jerledi, ol boğan jerledi. Alayga men Allah buyurganına şükür Allah'a sözde taба almayım. Конечно, pek Sılamıqta közüzden kuru biyetlerge bolduk da asır kuvangandan kuvançlıq nemeden. Anda ol azanlı tavuşu, ol tınçlıq, ol rahatlık, ol bilmeme. Arı barğanı Allah Teala kesine qonak etedi. Alay buyuruladı barırga. Allah'ını bergen savgasına, dünyada bolmagança bergen nasibına, hacılık degen jolowçuluknu, hacılık degen kulluknu, har atlamına, har sagatına, har dakikasına da min şukurla aytadılar Allah'a. Bu dünyada baş savga, senge buyurulan hacılık, kabul bolan hacılık bolur. Kimni halında ol жерle türlendirmey koymaydılar. Arıuluktan, tamaşalıktan sonra da Allah'ını alına keldim, hacılık borçumdan kutulurga başlaganma degen sağış adamны akılın bütün debek Allah'a kulluk etüge buradı. Hacile ol sili kulluknu, ol borçlu emda cuvaplı kulluknu tamam kölleri bakılarga tırmaşadılar. Tüzetememi, kereklisiçe kılalamamı degen oyunlarda kelgelley turadılar haman adamны başına anda. Былтыр Akbar жылға düşüp bek kuvangan edim. Bek Volnovats etip birinci kere barganıma et almay kalıma da kaydam terse termeden izatlı bolsa da igeteme dep günah alıp kelime de dep bir de bek nemet bargan edim. Şükür Allah'a igiten nögörlege tübep, igi adamlağa tübep ala bir bolup tuğan egeçlerimden de bek kemsiz bolgan men de Allah'a
Алай болуп, алада үретип, bir kesek basılıp, inangan etmeyem. Menge Allah alay buyurganına, alay yola çıkanına. Ömrümde anam, kartanam var da bu dünde bek namaz etip, alanı körüp, alanı termilgellerin körüp turganem. Kesin bargandan da bek anam baralmay ketkenine, kertki ölümle bek yüreğim kıynalgan edi. Ol iki kartlıkka yaşagan edi, şükür Allah'a, onu arı termilgelliğe ketken edi. Sonra an üçün anda etkenim de kölüme jetmeyin, et aldım bolmaz tolu, iki izlegenimçe dep, kelgenimde de düşüm, tünüm, keçem, günüm de, nem de endi yedesim. Allah dağı da buyurdu, 2. yılda bardım, şükür Allah'a bu yıl. Bardım, bu yıl anama kıldım. Samolyot Saud Arabiyanı жерінде қоңғалай, хажиледе болған халына қалай сөз бі айтып аңатырға болуқты білмейме. Самолеттан шыққалай инақлап бетіңе тиген арю салам айтқан жылы аяз. Біздің пайғамбарыбыз Аллахның саламы аңа болсын, басқан жеріне сен де бірінші бассаң, ол көзуде халыңы да білмейме қалай сөзле табып açıqlarga болуқты адам. Андан sonra Мединаның арю уллу аэропортыны жаңған чырақлары да қаладыла есіңде. Чекни өткен көзуде, құрметлі салам алышқан қырал құллықчыла хош кел айтадыла. Харадам да ол аэропорттан жеңіл оғына шығып, автобусқа мініп теберерге беге ашығадыла. Харбири да жеңіл оғына бір да құрсада ұзақтан пайғамбарыбызның Аллахның саламаңа болсын мешгитінің минараларын көрерге izleydile. Bara barып ала ұзақтан көріне башласала, көзіңі қаматыр арюлық сені аллыңда сүйеледі. Кесіңді білмей тұрғалай тіліңді Аллахқа мақтаула, пайғамбарға да салаватла. Asır niyet aytırada bilmeyme. O yerlerini söz bula jıl sayın var Allah. Min bar da menge aşığı gidalaydı. Neme yerin körmeyin. Barıp düşken körümde hüküme birinci baran hükümden Muhammed Peygamber Aleyhisselam'ın kabarına alında cep bacağınız ekibelen bolup namaz etkenek. Allah jarık, Allah neme güçüp kalgan hemen. Olu gelikleyen zatını ette de kaytarıp aytama, haman aytıp durma, aytarıpma, kaydım hacını geriye bulan. Men alayların barında bağasın başka türlü aytalmayım. Yüreğimde barlık adamlığa da Allah razı olsun, sozmasılla. Gün-günden kalan işe harcavat değil. Madarları boğan adamla Tursulla kurasılla Allah'ın yolunda da Allah yol berlikti kuvandırıp kaytarıqtı Allah aytsa Allah bolsun. Üçüncü de vargansız. İkinci İnşallah aytsa Allah razı olsun. Mabeki karnaşığız Ceytu Hacı Bakazım Hacıncalları sağ olup alaba barım keledi. Barım muratım bardı Allah aytsa. Allah-u Teala koysa. Medinadan Mekke'ye bargan yol biraz uzak bolsa da yolun uzaklığı kısa boladı. Havanı issiligi basıp dursa da anı da kulakka almaysa. Yolun yumuşak kısa bolgança, jengil jetkençe bolasa nek deseng, kesin yolda bolsan da yüreğin Mekke'dadı. Yüreğin Kaba'dadı. Kaba'nın suratı va köz alındadı. Hacilik boşalıp ketseng de yüreğin de angın da anda kaladıla. Kaytıp gelgenden sonra da bir talay zamanını kesini basalmay turası. Ol gitçelikten eşitip turganıma samyeniyem çok edi. Allah haşan buyurat dep saklağandan ara. No arı barıp kelgenikte akılımız desibizden de kalıp gitti. Hemen de tansık bolup sonra bulay için polnazcu tazalanıp senin de jengil bolup gereksiz atla da kaydam günahtan da artıqırak korkup suaplıqını da köbürek izlep haramını halalını da bulay çıttan da bazmanga salıp arı barıp kelgenden sonra men anlagan ol halga kiredi. Hacilikке barıp kelgen adam ol tazalanıp kelgen degenini mağanasın kesinde barıp kelgen adam anlarıqtı. Dışından qaragan adam anlamasa da o kesi hacilikке barıp kelgen adam. Tazalanıp keldim de sanım jengil boldu da yüreğim nörden toldu da suaplık da eteğim de haramdan da korkayım da dep nemetekti, birlikte. Maryam Hacı aytkança hacilik kılıp ol sıylı jerlede ol sıylı kulluqlana etip Kabanı Peygamberimiz Allah'ın salamanga bolsun tuğan, jaşagan jerleni anı kabırında közba körüp kaytkan adam aşkı canına türlenmey kalır mı? Anı jaşauga karamada, jaşauda joruqları da bir türlü bolup,
Жүrekte жумшап, günahtan tazalanıp kelgen canıma ent da günah alıp koyar da dep korkmaklık, o türlenüle aşkı canına türlenüle dile. Adam arı bargandan sonra da beri qaytıp kelgenden sonra halisi türlenlik tülese ol boşnakka baradarı. Nu Allah'a şükür, ma bir anda da aytdım 97. yıldan beri bu cumhurla aylanabız, Allah kesi kabul etsin. Adamla türlenmey kalmaydı arı barıp kelgen. Arı barıp türlenmey kalgan adam men körmegen mi? İki canına türlengende de o zatını körse, kaydam Allah tualanı sıylı kebasını körse, anda kulluk etse, anı barıp kesi etmegen adam, anı başka da anlatalık tuldu. Adamını yüreğine rahmatlık vereden jerde alayı, faygambarlaylangan jer, faygambarlarını toprakları, ziyaratla, kaydam bu barısı da adama begi ulu yüreğin kötürgen zatlı Allah. Allah tuala kesi kabul etsin yetilgen kulluklarını. Kebağa jol tapxalla, Allah'tan ol nasibini tapxallaga vasıqlanırçadı. Nençe жылını termili barga izlep bara almay turgallada bardıla. Kimni sağlığı jetmeydi, kimni küçü, kim jolga çıgara korkadı, alaya jürek uçunup duarı. Baralmay termilgelle jıl sayında kalay soqlanıp aşıradıla hacileni jolga. Baralmagallаны kısa zamanda hacilik kılır muratlары tolsulla. Baralmay termilgellege Allah boluşsun, Allah yol versin. Sırttan da barabız da alayda kalay bolabız dep korkallada bardılar. Allah'la da yolga çıkarganbız. Oy samalot hamlerge korkama degenlerini de koymaganbız. Bir zat da bolluk tüydü, bir samalotda barrakbız. Allah buyurganını birge körrük biz dep. Korkallada bardılar. Anga söz yoktu. No şükür elhamdülillah 3 hacilikte de en birinci cumlay Müslüman milletine tilep başlayık. An içinde Karaçay milleti bizdeyik. An içinde bizge dua amanat borç bolgan. Bizden dua umut etken. Bizden dua tıyınışlı. Kaydam egeç karnaş, din egeçliğin karnaş. Tuğan tuğduk, konşu tire cemaat kaydam. Barına bir şertlikle baylangamız. Barına da Allah kabul etip yetiştirsin. Barıga korkallada barla, alada bir keşke homukluk ötedili. Ol jolga madar tab baralmağını anlamayın. Barıga kerekti. Farız borçundan da kutulga da kerekti. Ol da İslam dinini bir farzıdı da andan da kutulga kerek biz. Sağlığı jetmegenler, rısası jetmeyene Allah borç etmeydi. Andan kalgana borç boğalla amal tapkan barık kulluğundan kutulga kerekti inşallah. Allah etken tileklerin kesilerini Allah kabul etsin. Her kimdeki muratlarını Allah tuğla jettirsin. Ne murat etken eselin muratlarını Allah jettirsin. Allah'dan tileklerimizin barından da tabalın yasıvalığını mabeki karnaşımızda da Allah jettirsin. Köp adama iyilik etkili, köp adamını tüz yolga salgalı, köp adamını yüreklerine jaragandala. Allah'ın alında tabar nasibini Allah versin Allah'a. İyiliklerin. Kebağa barırga izlegellege jıl sayında eltip turgalla aytadıla, korkuu joktu, Allah boluşadı dep. Köp jerde tawkellik da kerek boladı. En birinci bulay ayınlatırga izleymi hacilikке yazda esinde boğan ol Allah'tan kelgen borç ödebesinde boğan adamga tamlaga en jılga bir sükün edip haman boljal salıp turmay kuralıp kala kerekti. Sonra bu şeytan alay köyüstedi adamını közüne o hacilikке ketkelley bulayda bir jumuşu jarısıgan eterikti, bir jumuşu alıp keterikti. Ne köbüde bargan bula kelgenin arası bir ay bolat. Sonra korkup turmay, sağış etip turmay Allah'ını borçun tındırayım da kalgan işkede burana bol dep Allah'a tavkel etip çıkıp keterge gerekti. Çıkıp ketse söz köp neme boğandı. Çıkta kal sen sağış eterçe zat yoktu. Ben köre turganbız Allah'yla köre turganbız çıkta kal dep tavkellik etip haydalatıp çıkargan adamlarımız artta bir süre ötüp kalay yetkenin kalaya aytkanin turat turgança jukta jukka ketmey kelgenimde jukta içine oyulmay turuydu dep bir tabek kuanıp kalay yetkenin bir bek sokranına kalıp ketsem dep alay bir süre ötüçendile. Sonra yazda Allah'tan borç dep kolundan kelgen adam madar tabıp
Buğan işinde koyup tavkel bolup çıkıp getire gerek jolga. Allah kesip oluşadı jolga çıkkanga. Allah şu jolga çıksan Allah kesip oluşadı. Sözcü jıl kelgen adamla zat üyde gün sayın darman içip turgan adamla sumka çıkıp darman jiyip barıp har jıl sayın boladı alay. Bir kere paketin başını açmağıma darman içerge. Üyde darmansız yaşamayan adamla. Men sumkanın başını açıp darman içmeyeyim olayın içine dep har jıl sayın işte biz ol kaparını. Sonra korkurga kerek tüldü, sağış etpira kerek tüldü. Allah kesip oluşsun. Jolga çıkkanga Allah kesip oluşadı. Bizni dinimiz ne zattı? Dinimiz o tazalıktı. Ne canından da tazalıktı. İnnetin de tazalıktı. Müslümança ne türlü canından da tazalıktı. Men halkın Alayga hazır tülme degen adamlarga jarsyman. Alayga hazır bolurga kerek tüldü. Adamın ol borçudu. Bu menin borçumdu. Men Allah'ın alına kalay barrıkma. Bargan günde kalay jogap berikme dep. Ol zatını akılına alıp tebregen adamga Allah kesip oluşadı. Biz ağzımız aytadı. Endi al ettim, bu ettim de biz etmeybiz. Biz Allah buyurgan etebiz. Allah da kimin şakırı ise Türga Allah da adam madar etip de bilese kesine, tilek etip de bilese tilek izlep yazılıp turады. Biz tilek etsek Allah da bizim tilekibizge karaydı. Bizim tilekibizge iştirmeye kalmaydı. Allah da ne tilegen tileklerimizni Allah da cümle Müslümanlar barına da ahlarımızga da, milletibizge, jurtubuzga da, Karaçay milletibizge de Allah da kes jettirsin. Çek ayırıp aytmayma, millet ayırıp aytmayma. Allah'a men ol milletті Allah da jatkanda. Ana sebepli milletimiz süyemin. Allah uzak günü köbeytip Peygamber aleyhisselam aytkancha ümmetim köp bolуunu izleyme деген hadisini bizni sübzede Allah da kesi kabul etip milletimizni köbeytip Allah'ın razılığında yaşara barыбызга Allah nasip etsin. Ol bizge ne buyurulgan ise Allah da ne kulluk buyurulgan ise o kulluklarını toltura Allah'ın razılığında Allah bizge ne buyurgan ise de Allah da oğul yaşauды yaşarга Allah bizge buyursun. Шыдакланы Фатима хажы айткан хапарында Алла бир тансыклык танылады, Алла бир Аллахка сүймеклик. Har türlü közüğün de haciliginden Tavruhtan хапарını айтканча алай айтады. Alayda nemege prямо eşikni katında namaz eterge tapsang dep akılım olu kelgelle blay bir zat blay ızıma blay bir неосознанно blay burulsam bir инвалидный коляскада bir kişi Karaşili kişi blay mıdah blay meni karap duruydu. O ayağını körgelle korktum. Ya Allah, oy Allah seni sakla. Anorda men de bolga bolluğum. Birincisi, ikincisi korkkan dettim, жалкада boldum. Жыламан зарыдать ettim. Маблай немеге түшүп, земной поклонга. Тіледім, жыладым. Вот, Маусатта жыладым. Асыры кубаңанан жылай алмайм. Sonra tala күннен kesim umut etkence tüzde Kaabаны eşiklerin bu cançığında Allah buyurup namaz ettim. Blay kolumu da on komu salayım dep taşka da sağıp blay tutkan detip ol bardürçükle blay bargan detip alay kettim. Blay mapsatta da turup ketip kallığım ol Kaabаны katında namaz eterge tapsang andan ulu nasip. Просто жоқту. Орусча айтырга вот и душа, и сердце, и мысли, они находят такую вершину счастья, да, что это можно только испытать. А мураты болмам, бир барган, мураты болмай болук түл барырга. Мекке абла Мединадан Аллахка ол кадар жуук болмаклыктан, хажиликтен тоя алмай, алайдан кеткинче да тилегиңи жарымы, Аллахым энтта мени былайга буруп деген болады. Allah'a basın maqtau. Arafat Tağı'nın başına çıktık. En seyircileri biz Arafat Tağı'nın başında o adamla hava birbirine tübegen yerde yüreğimiz de erip gün dala esiydi. Tübünün başından tübüne de qarab bu yerledi. Bu bizge göre Allah kıyın yerledi. Bu kıyın yerledi de Allah'a kulluk edip yaşayan yerde. Bizge bir erkinlik verilgen zamanda da biz tolu kulluğumuz ne talap olmaz biz mi dep. Allah'a da kıyınala, Allah'tan da tilek etti. Allah'a basın maqtau, қолымыздан келген етіп келген біз. Ент Allah kesip yürüsün.
Енді үмітшіміз. Енді де пока жаным сау болып. Алайға барсаң, бұл жол 9 умра қылған 2 қажаттан дышында да. Алайға барсаң, ақлыларың бары келіп алдыңа сіреліп баралы. Мұңа қылды мен бұға қалып кетеді, мұңа қылды мұңа қалып кетеді, күнші келіп жетіп қалады деп кесің ұнытасы. Алайға барсаң, күніді ұнытасы. Только күнге заманшыққа қысқа келіп барғаныңа қиналабыз. Тамаладың да қорқа, ал айтқанға да сыйынырға керекпіз. Аллаға сормай жүргенде етмейік, Аллаға болсын мақтау. Алланың разылықларын ізлейік. Алая малай бұла, Аллахның бұйрығын көріп, өткен құлыбызын Аллах кесі қабыл етсін. Муфтиятта ишлеген жашлар хажиликке элтүүчүлөр эмда жыл сайын барган хажилени бири-бирине сүймөклүклөрүн, сый бергенлерин, бүсүрөөлөрүн, кемсиздиктерин да айтмай кое алмайбыз байда. Хажиле жыйынны тамадаларына эткен тилекле берген разылыклар сансыз санаусуздула. Разылыкларын билдирет эле жашларга. Жолга да чыктык, мал группабыз. 40 адамдан артык да болдук кесибиз. Жуук тең бири-бирибизне неметкенлер. Жолға да шықтық, шүкір алхамдулилля, ұлы хажилікке де түштік. Аллахтан таралып тілеп тұрған акбар хажилігім Аллах берді. Түштік, ұлы хажилікке құллық еттік. Бірінші, үшінші акбар хажилігімде біздің руководителлері біз Жетул хажи, Казим хажи, Осман хажи болды. Аллах разы болсын ол жашларыбызға. Алла бізді бір юх алда айландырып келділі. Просто разылығымызын білдірге сөз жоқты Аллаға. Алла бір разы болып қуанып қайттық. Алла үрүттілі. Хажилени элткен жашларда кука сөзсүз, кошак сөзсүз да бек улуу разылык билдиредире тышыруулага эркишилегеде. Тамадаланы айтканларына сыйынып, har biri de arıu halesini körgüzüp, har biri de esibizde kesibizini tuğan adamımızca kalgandı. Har birinde ençi tansıklayбыз, har birine tübesek ençi kuvanabız. Har birine de razыбыз. Bizge de Allah bir sый bergenlerine deydiler Allah. Hacilege bırtta bek razıma men hacile jıl sayında kerti kölleri bula bar Allah. Kerti innetleri bar. Sonra sen arkana kötürüp eltkençe Allah bir sürev Allah bir sый bereli. Sen kötürüp kollarınla kötürüp aylangança. Ola neden de olalanı taza innetleri. Ol jerini körgelilerin Allah'ını alında borçlarından kutulgalarına asırı bek kuvangandan. Anı kögüsteli. Ansı biz kolumuzdan kelgenini yeterge küreşkellikke artık zat etmeyimiz. Üretken, kögüstken, aylandırgan bolmasa. Har kim de kesin tartıp aylanat. Kesi de galas etip aylanat. O Allah bir sый, Allah bir süre ötelle kaytıp gelgenden sonra. Bir da bek razıma hacilede men bir tapsız adam, bir neme adam körmegen halkın. Allah razı olsun barına da. Bargandan ketkinçe hacileni avuzlarından tilekleri korumaydı. Tilek, har jerde tilek, har atlamında da tilek. Tilekli tolluğuna işek salmayın, alanı tolluklarına ışanıp, köp tilekle duala etilediler. Har adamны da birer tilegi vardı sözsüzde. Ol tileklerine biri var, ent da bir kere bu nasıl bir bermeğine dep oldu. Bultur da elhamdülillah ente de Allah'tan kete başlanan saat çıkımda o gün birinci bultur kevanın tögereginde kolumuzdan Allah da bizge kalay bir angı beriyse olanga köre tilek etilgenizini etip kelgenik. Ahir tilegimde sözüm tilim jetmeyin. Allah Teala'dan tilegenim ol boğan edi. Ya Rabbi Allah, nence türlü millet, nence türlü tilde bulayda tilek etedi. Kimin tilegi kabul etse, ya Allah sen beni jurtuma, cemaatıma, elime, jurtuma da, ahlarıma da mabladan seni rüş berdim. Tilegi anetip kelgenim. Anda da tilegen tilek biz ol boladı. Ya Allah sen har Müslüman canlı da. Ya Allah benim milletimi de Allah, benim ahlarımı da barında mablayga buyurup, kesin Allah Teala bizge salgan borçundan kutulur. Allah sen buyur dep, anı tileybiz. Allah hamin desin. Allah da o günde tilegim kabul etti. Bu yıl da bardım. En barıp kelgellege tilegimiz barыбызында bargalla ol Allah Teala haciliklerin kabul etsin. En ullu nimet ma bu jaşawda hacilikке barıp hacisi kabul bolgandı. Allah Teala haciliklerin tolu kabul etsin. Barmayın, baralmay termilip turganlığa da Allah Teala kesi jol çıgarsın. Ol jol
Allah çıkarады, biz kesibi çıkara almayız. Köp adam bardı, xarjatı da, açqası, boçqası da, savluğu da, zamanında bola turğalla, baralmay turğalla bardı. Açqası da, boçqası da bulmayın, savluğu da bulmay turğalla da, barıp kuvanıp kelgelle de bardı. Allah Teala barıp kuvanıp kelge nasip etsin. Köp жылдан Allah Teala Karaçay milletke de, bütün Müslüman milletlerge de ol jerini barıp körmegeni kalmaz çallay bir nasip versin. Jolga da Allah Teala taşlıklı versin. Жылдан kıyından kıyın bolup barattı. Allah'ın kesinden tileybiz. Allah Teala kes Allah nasip versin. Bizge de ama bu anıbla körüşkellerge kesibige de tile geteyim. Cetul Hacı'ya da menge de bizinçe kalgan yaşlığa da Allah Teala Allah'ın alında bet jarılık bolğan nasip etsin. Bu kulluk, bu Allah'a kulluktu da anı bizge danlarga, biz elkellerge danlarga Allah Teala kesin nasip etsin. Sizge de Allah razı olsun. Mavzatla körüş baylangan barağızga da. Allah Allah'a kısa zaman içinde buyursun. Allah düzetsin yolların, eslerine salsın. Allah'ın kolundadır. O nasipni barma Allah'a. Allah versin o nasipni körürge, sınarga. Ma bu hacile tilegence, süygen adamına kısa zamanda hacilikke barıp kovan degen tilekten ullu savga ne bolur? Bire bizge dine geçiledin karnaşlı Allah tilekle etüçü bolayık deydiler. Kabul bolgan hacilik, Allah'ın alında sıylı bolgan hacilik teceyik. Allah'tan tileyme. En birinci hacilikni kılıp gelgen adamga Allah'tan tileyik bir zat doldu Allah sen kabul et dep. Nekteyinge Allah hacilik manası olup da Allah'a borçunu berip tutulgan hem de Allahu Teala'nın keleçisi kese aytkança anandan tuğan kibik günahlardan taza bolup gelgen. Sonra Allah sen kabul et dep tilegen saatta ol darı kireti. Allah sen kabul da et. Borçumdan kutuluşa da et. Günahlarımdan da alay canı tuğansa biçe alay tazala degen mana kirip balat. Sonra Allahu Teala kabul etse hacilikni aldanlı zat hacilige tileye Allah tulsa. Allah kesi kılıngan haciliklerini kabul etsin. Barga tırmaşkallarını, barga izlegellerini bar almağallağa Allah bir sebep berip jolga çıkıp, hac kılıp gelip kuvanıp köp külmeni haparını aytıp kuvanıp turuşu Allah kesi nasip etsin. Allah'a berilmeklik, sıylı kabağa termilmeklik, taza innet, kirsiz jürek, begigen iman, ma ol zatla seni artık da bek uçunduradla ol jerlege barırga, ol jerleni körürge, hacilik borçundan çıkarga. Bu hacilede aytadıla, dünyada baş savgada, baş nasıpta hacilik dep. Ma ol nasip hasuklanğalla, kelir jıllada da Arafada tilek eterçe bolsunla. Hacı bolup qaytqallarını Allah Teala kullukların tıyınçlı körsün, Allah kabul etsin. Barırga izlegelleni Allah Teala kısa zamanda buyursun ol jerlege barıp, köllerin, yüreklerin arunürden taza imandan tolturup qaytırga. Bir toltur muratlanı dep, üyüne konak bir etti, diley biz, izley biz sebep, dilekle kabul bolup, hacilik dolu kılıp, günahlarda keçilip, qaytırga bir nasip ver, Kabağa tavaf edip, kara taşını bay edip, farzlanı tolu edip, qaytırga